Jay had tachars an an cóir gaelic. Fim mi seo bhain mach. Anna luis mi chynnegeldach a ha mi er bhí smeich ag mi an dóin a sy'n go gaelic a bhríon nó a bhí clachgach. Agus fa mi smeich ag mi an cóir gaelic agus ha féid far a bhí mi fura. Agus an nóir sein fa mi céad céile na blanúr agus fa Gigi a sein. Agus fa Gírach. Beautiful to the ears, beautiful to the eyes. Gírach alleen. Fa mi smeich ag stocha gym bachor o gírach seo gianaf. Realistically, cwsio nach bachor. Jay na coins. Sin na mi giri fain amach bwysio. Jay chom ma, sy'n ysdi fi. Sy'n fi siarad yn y cwsio gaelig. Fa mi sy'n cwsio, nyn fa mi sy'n arsgol. Un snach, mi sy'n gyda auto y fynnym. A ni'n gyda mi mae'r dona. Sy'n gyrach nach eryd a ha mi mair. Ach betalum gaelig chachgig agus betalum a bhí sein sa gaelig. Ma ha cainach am id dat sy'n bi sé orain gaelig fa mi sein sa chosir no fólkgrúp no sa vinsgol. Chain sy'n gwysio ha orain gaelig gyrach mar had gyrach o ma. So yeah, Jay na biachgan acabse. Is this a crazy step to take? Like feast, because yeah, chain